बहुत आ रहा है पानी। ओह द बर्ड। ये सारी है ये सीगल्स। That is behind. Approaching the Canadian Old Industry Fall. This falls is approximately 170 feet or 52 meters high. Its breadth is 2,500 or 760 meters long. Here, daredevils have made their bids for fame. The first, in 1901, is a school teacher named Annie Taylor. Originally reported as 43, Annie Taylor was in reality 62 years old when she went over the falls in a wooden barrel and lived. We are talking about wooden barrels. In 1960, an almost unbelievable event occurred. A 7-year-old boy named Roger Woodward was swept over the falls wearing only a bathing suit. यहाँ पर ऊँचो है, यहाँ पर ऊँचो है, बाबू। It was a miracle that he सोच के ऊँचो survived. थोड़ा सा। Roger was rescued almost Drozi on diyor the hiç, very ha. same spot by a mate in this boat. ये ऊँचो मारा तो है थे। To the extreme left of the Horseshoe Falls is Terrapin Oh, very Point, good, very good. which passes the international Smiling, everybody borderline smiling. between the United Who States catches? Thagla and catches? Canada. Beneath this, Yeah, the thagla water catches. to a depth of 180 feet or 55 meters. The water that flows over the falls comes from 4 of the 5 Great Lakes. From here, the water goes down the Niagara River to Lake Ontario, then the St. Lawrence River, and finally to the Atlantic Ocean. Just to the right of the falls is the journey behind the falls. Nous approchons les chutes canadiennes ou les chutes à cheval. Ces chutes sont 52 mètres ou 170 pieds en hauteur, avec une longueur de 760 mètres ou de 2500 pieds. हाँ ये Ces किसी बड़े récits फोटो de जान होता है। cascadeurs sont venus chercher leur réputation. कागज La से première, en 1901, fut la maîtresse d'école Annie Taylor. On l'a Russia. âgée de 43 ans quand elle conclut les chutes renfermées dans un baril de bois, mais en effet, elle en avait 63. En 1960, un incident presque incroyable eut lieu. Roger Woodward, âgé de 7 ans, fut abattu par les chutes portant seulement un costume de bain et un veston de sauvetage. Bobo. Il survécut. Presque à cet endroit même, un bateau de mist lui est venu au secours. À l'extrême gauche des chutes de terre à cheval, on trouve Terrapin Point, qui traverse la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis. Au-dessus, l'eau atteint une profondeur de 55 mètres ou de 180 pieds. La source de l'eau qui tombe des chutes est 4 des 5 grands lacs. Ici, l'eau voyage à l'intérieur de la rivière pour se rejoindre des lacs Ontario, suivi par le fleuve Saint-Laurent et enfin l'océan Atlantique. Initialement à la source des chutes, अरे ज़्यादा आगे नहीं चलो ऐसा मालूम चला फॉल के नीचे ही गया again, for your ओए ओए the Titanic going in the Atlantic ओए बोला कबूर Muito bem, vai, vamos. into the mist Onde ir pra cá? gentlemen, this is Niagara Falls. Niagara Falls So we're right in the middle of it? पानी चाहिए ये कितना आगे जाएगा यार हैं? अच्छा कहीं है ना? टाइटैनिक ना हो जाए यही तो बड़ा है लाइव लेके